Molaetsa ke go baaging ya ka re le mo dithwane re le mo dithakonyana ke gore a ba ikege ka UAT a ba direle UAT ba pege councilora wa bone re tshepisa gore UAT e tla pusha mo councilora gore a dire se se botoka se se tshwanetseng morafe o re community ya dithakong le dithwaneng. Tsamaiso ke e re bitsang ya se demokratiki e leng mokgwa o senang boiphitlho o totobetseng ene o khotsofatsang gore baagi ba itlhophele a ward councillor candidate e sa nna rona ba re tlileng go thusang tsamaiso re tlhophang baagi ne bone ba itlhophelang ka gore tiro e ama bone mo motseng o wa bone wa dithakong le dithwaneng. Raitso nna mo motseng wa gaetsho thata ke lwela one kganyeng se ke kaile thata gore go nne le metsi mo metseng wa rona le kganya motlakase ditirelo bašwa ba kgone go dira re bone diphetogo mo motseng wa gaetsho. Re lebeletse ditlhabologo mo go councilor o montšha o re mo tlhophileng gompieno jaaka e le mogomotse metswamere. Re lebeletse ditsela re lebeletse re tlhoka metsi re tlhoka ditleliniki le dikolo gaufi le boagi bo re dula mo go bone. Re tla mona tshegetso e maleba tota ka lebaka la gore go tlhokagala nako e ntsi re nne re mo lebisa gore ga a nosi re na le ene mme ebile se a se dirang seo ga se tlholontsha ke tlholokgologolo go go shagela mo ge ene ka gore ko o magoro go masha mo go sone mme ano go a ko pele gone o tla ya ka gore ha e le kgato ya ntlha yone o tla ba se tsaya gatile mme ebile re na le ene re ka se mo puaganye kgotsa ra mo tlogela gore a kgobege marapo gone re na le tshologelo ka gore ba letlhakule le šalagelwa mo go le legologolo magaetsho ke se ga rona se wa gona gore ka se latlha ha re se latlha go itatla rona. Ya ka re boletse le bona gore e mo magetleng a bone ya ka re setse re ba diretse le kala yana ba dire gore di-doers le baagi ka kakaretso ba supporta le kokolela UAT ebile ha ba direle bone e le ward councillor e le chairperson ba direla baagi ba ka gore baagi ba mo tshotlegong engwe tsitse ba nyammele e sa ba isetseng gope sa baneng ditirelo so seemo sa ditirelo ke bona tshantse ba se fetole ya ka ba kgethilwe. Dikgwetlho tse di leng teng kwa motseng setoropo wa rona kwa Itsoseng bogolosegolo go le fitshwana ga gona di-Apollo light tlhokego ya motlakase gafetsa le tlhokego ya metsi ke tsone tse di leng ditlhokego kgolo kwa motseng wa rona wa Itsoseng. Rona moono wa rona o farologane thata le mokgwa o re direlang baagi ka teng o farologane thata le wa makoko ha ra lebella rona re lobeletse baagi ka kakaretso go ditirelo di tle go bone re ska ra tsa sepe se e leng tsa bone ra se dira sa rona jaaka lekoko ke lekoko le fang ga le tse mo baaging. Ke rata ga nka eletsa go bona go na le diphetogo re ngokela baagi ba kry-a ditirelo tse di maleba jaaka kgelelo ya leswe ba kry-a metsi ba tlhoka tiro bo fokotsega ke tsone se ke ratang ga nka bona re ka di direla baagi ba rona. Mokhanselara wa Itsoseng wa ota rona re lebeletse mesebetsi e mentsi thata ditlhabologo tsa ka re direlang tsone gobane
e le motho o ratiwang ke setšhaba se mo kgethile ka go mo rata le mafolofolo le thata ke motho wa mme gantsi batho ba bo mme ke bone ba baniwang tlotlo thata ba e leng gore re ka fitlhela le gore ba ka tlisa ditlhabologo. Nka netefatsa ka gore ba go nne le di-programme tse le go di maatlafatsa yalo bašwa gore ba kgone go jaaka temo le thuo ke nagana ka lebela thata temo le thuo mo motseng wa rona bašwa ba ka tsaya karolo mo gone go ba rotloetsa go ba tsenele le dithuto tse ba di tlhophang ba sekamele thata mo temo le thuo ke tsa gore ka tla ka diphetogo. Re tle go mothekga jaaka re le baagi jaaka re lebeletse gore ke mošwa a dire ditirelo tsa bošwa mo kagong e re leng mo go yone. Ke lebogela go bona go tlhophilwe Mogomotse Metswamere jaaka e le mošwa e le ena a tla kgonang go taboga mabelo a tshwanetseng ka lebaka la gore go tlhokagala ditirelo tota mo lekokong le la rona la UAT le re tshepetse mo go lone morago ga go sotlega nako e telele re tlhoka ditirelo mo dingwageng tse di 30 mo tshologelong e ne e le gone mme yaanong re kgobegile marapo thata mme be re itumelela gore ka gangwe be re bona lekoko la go tshwana le UAT le re nang le ditshepiso mme ebile re bone go na le matlo a setseng a agilwe go yaka ko Bodibe ko Makhubung jaanong ka kwano ga go tlo go nna le tiragalo e ntseng yana re bona re na le tshologelo thata. Ke letsa gang ka letsa ka manontlhotlho bogolosegolo ke lwe ka sengwe se ke nang le sone go bona tsotlhe ditlhokego tse re nang le tsone tse re le ke go tswa mo mokgatlhong wa UAT ke lwa ke bontsha gore ke letsa gang ka bona tse tsotlhe tse re di fentse go ya ka nna ka tšhebo ya ka ya matlho le go ya ka nna ka ntse ke bona re tsamaya re campaigna ke a tshepa ebile ke a solofela gore mokgatlho wa rona wa UAT wa go kry-a position kwa ngaka modiri molema ka ditlhopho tse re lebagane le tsone tse tsa di 4 tsa November. Mokgatlho wo wa UAT o na le moano o mogolo thata o e leng gore mesebetsi ditsela metsi dipone mokgatlho o ditsholofetso tsa one le batho ba one re na le tshepo ya gore re ka di fitlhella. Molaetsa wa ka wa bofelo ko batsadi le bašwa ba ba ntlhophileng ke gore ke leboga thata ba gaetsho ga le bone bokgoni thata mo go nna ga nkitla ke le swabisa mme ke kopa gore le ka di 4 November re ko di-station tsa rona re go tlhopha re rotloetse le bašwa le baagi botlhe ba Dithakong East le Dithakong jaaka di ikadile tsotlhe gore ba tsenele ditlhopho tseo go botlhokwa thata gore re fetole motse wa gaetsho re bone diphetogo mo motseng wa gaetsho re se ke ra bona fela mo metseng e mabapi. Ke tsa gore molaetsa ba ne le tshepo ka gore ka e le ngwana wa selegae e le ngwana wa legae a ne le maitseo a golela mo legaeng le ke nagana gore go tla nna le tlhabologo ke na le tshepo eo ebile re tla nna le tshegetso mo go yene gore re tle re mo rotloetse go dira tse di siameng. Molaetsa wa ka go bone ke ba raya kere emelang difoki tse re a re lebagane le tsone yang re go tlhopha masepala wa rona kwa Ditsobotla goreng re bone ditlhokego tsotlhe se re di tlhokang di nna teng re bona tswellopele bogolosegolo go bašwa ba rona ba ba le mo gae ba na le dithutego tse di maleba mme ba sena ditiro. Ke rata gang ka bona le botlhokatsebe bo fokotsegile tiro ke e gate ke ya bonya ope ke rata gang ka bona bana ba ba tswile kwa distrateng ke bana ba rona a re ba gogeleng mo malapeng a rona re ba fe lerato re bontshe gore ba fa tshegetso e kgolo go a ka nna ke a reng tiro e ke ya rona a re lwe mmogo ka diatla tseopedi. Ke ra motho wa itlhobogileng a se ka itlhoboga ka lebaka la gore ha e le UAT ra bona gore e re tlela ka bokamoso ka gore le moano wa yone ke gore ntime mphele ngwana moagisano wa gago
a se ka lala ka tlala yalo moano o ntseng yalo o re bontsha re ka ya ko pele gore ha re kopane re le maAfrika re ka ya pele. Tswellopele ye ya dikgetho baagi ba na le confidence ha nka e bua ka sekgowa gore ba ka dira botoka thata ka go ya matlo sekai re ya gang ko ntle ga budget ya government e namisa pelo ya utlwala gore ke budget tota e sa tsweng ko pusong e tswang mo UAT ka bo yona. Thotloetso ya rona mo go bone ke a go ba lebisa gore kana malatsi jaaka a sa tle ka go tshwana a tshwana le yone mekgatlho ga e tshwane e tla e simolola e bua ka kgang e batlang e tshwana mme anong o wa UAT one o na le mokgwa o ko tlhakoreng wa go sa tshepise batho dilo tse o ka sekeng wa kgona go di dira ka baka la gore ga o age ntlo hela o go agela ntlo bo tswa o tsenya le furniture mo teng mme ebile o fana le ka di-food parcel mme ebile o fana gape le ka go tlhokomela batho ba ba sokotseng le bana lehuma le mo lapeng ngwana a sena ditlhako ke le moagisane ke kgona gore ke tseye matsapa gore ngwana a fitlhelele ditlhako ka lebaka la gore ke botho mo boleng gone ba re ntime o mphele ngwana. Ga re ikamanye le go kopanela puso le makoko ka gore makoko a mantsi a e leng kgalale teng ha nka bua ka manifesto le progress ya go direla metseselegae le di-communities ha re tshwane re falogane thata rona re ntse re sena any budget ya ka ke buile re baagi re ba direla botoka thata go na le budget e tswang ko pusong ka re budget e tswang ko pusong ha e direle baagi sepe ha re itse ko e yang teng le gompieno yana go dikgotlatshekelo tse dintsintsi tsa madi a timetseng a setšhaba. Batho ba tshepa UAT gore ka tlisa dipharologanyo ka gore ba bantsi ba e bone ba bona mo di-TV ba bona ka mokgwa e tsamayang ka teng e ntse e tsamaya gape le mokgatlho mongwe o bitswang gote ke Tau Project. Jaanong Tau Project ha ba e lebelela ba bona gore UAT tsamaisana le Tau Project ba na le ditsholofelo ka gore ba setse ba bone tsa Tau Project. Ntime o mphele ngwana. Obrigado, obrigado UAT. Obrigado, obrigado UAT. Obrigado, obrigado UAT. Obrigado UAT. Ai jale panzi ba mthetho.